Без вообще слять от бардак идете. Ben koyu altırma bırakça. Ayava çok güzel şunu. Biz sentez uşağa cıldırış gerek de. 1, 2, 3 metre. Buna gel. Hızlı dinleme ol. Tamam. Mojede ne kadar? Mojede laptop geçiş gerek. O yerde trotuar geçiş gerek. O yerde zilin zona geçiş gerek. Karam mı? Microrayon dostluktun en ele negizli uğurluğa meselesi asfalt köçü. 30 yıldan beri 30 mer almıştı. İşte 30 metreden yer yaptı. Zaten yok. 1-2 yılda parada kılıp sonra kılıp parada kılıp hoş geliyor. El razı olup da karan şu an. Bakar yolun sarıgana kadar. Onlar büt parçasında oturturdum şunla. Size padeşarlı tursanlar bol da onlar da alıp. He? Самый главный арықтарды да қарағыла Арық, лоток. Мынау жердегі арық бітіп қалған. Барысы мына көрдіңіздер. Бір жерден басып көрдіңіздер. Барып жерге келіп тупик болып қалдым ол жер. Көрдіңіз мı? 30 yıldan beri 30 almıştı ya, 30 yıldan beri 31 almıştı. 30 Ой, бар, обещает. Ана жылдың аяғында сұрасаң, ақша түгеніп қалды, ақша жетпей қалды. Қандай бұл? Көп болса қанша? 3 жылда улап асфальттаса да бола тұрған нәрсе. Апа, bu yıl başlayıyoruz. Құда қаласа, қажат болмаңыз. Bu yıl başlayıyoruz апа. Мақұл апа, жат. Мына специалистерімізге айтып түсіндіріп қойын. Айтам апа, айтам. Мақұл, жақсы тұрмын. Bütün havayla layıkın. Uşu koşan расширение kılış gerek de. Расширение kıl, asfaltını koyup, asfaltını tutup, muzam çekinde gelip düşündürüp, karap, bir saniyeni verip, ha? Bazı düşündüğü işlerini yürütür. Anan kim buzgula, makul ol. Gerüyle anan buzu hoştu vay. 100 köçönün en sentralına yavuşal. O için değil gaz. İyilemek dursun, 4 yıldan beri iyilep жүрем. Hazır cügürgönge, iştegenge men hem dayar bolup çıktım. Başlagan işim bitireyim de. Mına kısa köz, ana o köprüden tartıp mınya bu yağı bölüm benim. Asfalt. Seyit suyun başına alıp çıkıp, onun asfalt koyup, расширение kılıp, лотокторун коюп, тротуарын коюп, особый контроль возьмем. Мону чо? 40% градус болот экен. Аз мояка Төлөкөнгө чыгып кетет, Южныйга чыгып кетет, резиденцияга чыгып кетсе болот экен, а? Ушу проектке быйыл киргизебиз апа. Кудай кааласа ушуну баш этек центральный көчө кылабыз. Вообще крутой көчө болот.